ovo je već ponavljanje njihovog dobro poznatog stava. Od početka su oni denuncirali Miroslava Lajčaka, prvo zato što dolazi iz zemlje koja nije priznala nezavisno Kosovo, drugo, kako su oni tvrdili da je on na strani Beograda i da konstantno traži od Prištine da ispunjava uslove Beograda. Naravno, približava se kraj njegovog mandata, očekuju se evropski izbori i sada su ti glasovi sve učestaliji. Mislim da je ovo priprema političkog terena, budući da oni ne veruju više u dijalog i da su ga i na neki način i sami suspendovali time što ne prihvataju nikakav dogovor, kompromis, konstantno rade na diskriminatornim i eskalatornim merama na terenu i jasno je da je ovo jedna i priprema za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu, gde bi se u kampanji predstavilo kako su oni osvojili sever Kosova, a da dijalog nije dao nikakav rezultat.